Sembang-sembang, simas borak santai memang kelas. Cerita hangat, info deras. Sembang-sembang, simas. Selamat datang semua sekali. Mari duduk, jom kita sembang sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sembang-Sembang Streamers, episod 10 Dunia Kejutan Elektrik. Apa yang saya harap saya tahu. Saya Dini Sofia dan hari ini kita akan berbual santai bersama alumni Kejutan Elektrik yang kini sudah bekerja. Bersama saya, Saudara Aisar bin Adham yang merupakan seorang senior technician di syarikat Intel Kulim. Selamat datang Cik Aisar. Terima kasih. Baiklah Encik Aisar, boleh ceritakan sedikit pengalaman Encik Aisar daripada pelajar ke dunia kerja? Apa yang kita belajar di dalam sektor like time kita study dulu is 100% is different because time kita belajar dekat like poly or institute, so kita hanya belajar like maybe 100% theory or maybe 10% practical or like lab and so on lah. Yes. So tapi when kita masuk ke dalam arena pekerjaan, benda ni like 360, we have to mencuba untuk menyelesaikan lah setiap masalah yang tersebut. Because benda ni akan effect dekat whole company. When kita introduce satu problem, then we have to solve the problem. So we need to like more to critical thinking. We have to have more communication thinking lah dalam setiap problem lah. Because contohnya, saya boleh bagi contoh lah. Contoh macam if kita ada one situation masalah, like kita boleh tanya, kalau dalam pendidikan kita boleh tanya our lecturer and so on lah. Tapi dalam dunia pekerjaan ni, so we don't have anything to like our reference lah. So we have to overcome ourselves by make a good decision, because our decision will make akan mengakibatkan like reputasi lah, like reputasi company tu sendiri. It's like for example kan, if you as like waktu jadi pelajar, kita boleh tanya lecturer kita. Tapi macam if like we have senior dekat dalam kita punya syarikat tu, boleh ke kita macam nak reference, like it's not 100% on us, but also we need someone as reference also. Okay, so untuk I can say that phase semua lah, untuk phase yang awal, we have zero knowledge about the pekerjaan. SOP kami panggil BKM lah, like cara-cara. So for me, untuk first 6 months, I think we can ask our senior untuk cara macam mana nak handle all these things. Tapi after 6 months, after 1 year, so benda ni we have to try to think ourselves. Benda ni akan effect kita punya KPI sendiri. So our boss akan have a high expectation for us untuk settle down this thing lah. Bagaimana pula dengan pekerjaan pertama? Apakah cabaran sewaktu nak minta kerja tu? Okay, kita ada few things yang kita kena like focus lah. Like first, obviously grade is a critical benda lah. Kita punya CGPA semua, sebab when kita first interview, diorang takkan tahu pengalaman pun apa-apa. We don't have any pengalaman untuk kita bagi like bagi promote dia kat diorang, why diorang sanggup ambil kita tanpa ada sedikit pengalaman kan. So first, for me, kita perlukan 3 benda lah. First, grade. Grade is like first impression. Diorang tengok beribu resume semua, so diorang akan tengok first 3.0, oh this one okay. Then next person pun 3.0, oh this one okay. But terlalu ramai orang, so diorang akan move to next benda, which is kita punya latihan industri, kemahiran and satu lagi apa, FYP, final project. Okay, all these two are very important lah, because the grade I think maybe kalau 1,000
have the same grade, tapi 1000 ni pun tak semestinya ada have the kemahiran lah. So bagi saya latihan industri ni sangat penting lah untuk kita promote ourselves. Macam mana dia orang nak macam mana dia orang nak terima kita lah. So contoh saya bagi contoh, saya interview dekat dekat Intel lah. Saya interview kat Intel. First kita dia orang akan tengok lah, tengok kita interview macam mana, tell me about yourself. Kita kosong, kita tak ada apa-apa, kita tak ada pengalaman. Maybe at least 6 months kita boleh cerita lah, tapi sebab kita memang zero terus, memang habis diploma kita because apply. Like some of the syarikat dia orang nak macam ada pengalaman, dia orang ada pengalaman. Kita baru je like kita baru habis belajar, macam nak pengalaman je. Yes, betul. That's why latihan industri for me is very critical things lah untuk kita promote ourselves lah. Like macam for me, saya dulu intern lah, saya kata intern dekat Citera. So after Citera saya try apply Intel lah. Obviously dia orang katanya lah pengalaman saya and kat Citera. Bukan dia orang katanya pengalaman saya. So because we have the same industry, so Citera is silicon, but Intel so like unique and silicon juga lah. So benda ni we have macam ada berkait sikit lah. So dekat situ dia orang boleh tahu lah, oh this guy we can ambil dia lah. So macam kita dah tahu benda like sikit-sikit about the company, so tak perlu nak terlalu train kita orang dari awal. Lagi best kalau macam time intern tu kita dapat project dengan engineer or technician dekat sana. So benda tu akan promote kita. Benda tu like give more advantage to interviewer untuk select us lah. Then satu lagi FYP lah. For me FYP is crucial things untuk kita promote ourselves, because diorang kata first diorang akan tanya FYP hari tu buat apa. Like boleh saya tanya Cik Aisyah buat apa FYP? Time FYP tu tak silap saya lah, lama dah actually, macam like face recognition door locking system using tak silap Python, tak silap. So basically just diorang time kita contohnya kita masuk dalam bilik or anything lah, dia like more secure lah. So like this thing akan cam kita punya muka based on kita punya like biometric punya something like biometric, tapi saya gunakan untuk pintu. Because macam mana saya ada pengalaman tu sebab saya ada like, kenapa saya ambil projek tu, like kami dekat rumah kami pernah ada kes like kecurian. So dari situ saya fikir kalau ada kes kecurian, kalau kita boleh tukar something like bukan kunci, kunci tu boleh diambil, betul, boleh, tapi kalau muka and kita punya expression susah sangat lah. So that's why saya duk fikir kalau saya buat benda tu, I think that one should be like more convenient, dan boleh kalau dibenarkan boleh ke komisi yang ni lah. Betul. Macam tu lah. Macam saya kata tadi kan, FYP is something yang penting untuk kita promote ourselves lah dekat interview. Kenapa? Bagi saya, when diorang akan tanya kita macam mana kita buat, first macam mana kita buat, kita pakai apa. Contoh untuk ni coding, kita pakai coding apa. So dia orang kata, lepas tu dia orang akan tanya macam mana dia orang solve the problem, macam mana kita ni solve the problem lah. So setiap langsung dia orang kata, oh this guy can do lah. So benda tu akan dia orang akan more interest to us untuk mengambil kita lah. Tapi kalau saya boleh ceritakan like slightly pengalaman lah dekat Intel tu. Macam first, Intel ni bagi saya first company yang saya nak apply dekat when saya dah habis belajar industri. Saya tengok Intel ni have a lot of potential. Time saya pergi interview tu memang ramai, sebab diorang got close and open interview. Saya dapat open yang awal tu.
few hundred people pergi sana untuk interview, and saya boleh katakan, saya ingat dia orang terpaksa cut the separuh sebab terlalu ramai. So alhamdulillah, sebab saya like datang awal dan first intake. So, tapi dekat sana pun bukan senang nak masuk, because we have our exam. Dia orang ada exam dia orang sendiri. So semua kena ambil exam tu, semua orang pass. Kalau pass baru kita ada first interview dan second interview. Saya tak ingat yang mana HR dengan satu manager lah. Normally dia orang akan check dekat manager dulu, sebab first manager akan check kita punya like our background, this guy can work or not, right? Then after that maybe I think HR akan check or negotiate kita punya gaji and so on lah, right? So okay, dekat intern ni saya bekerja sebagai FALYA, which is FA failure analysis lah. Saya boleh ceritakan sedikit lah, like tak boleh lebih, tapi kita just like general punya things lah. Okay, failure analysis ni job scope dia like unit, kita boleh kata unit or IC or chip. Intern ikut lah orang nak, or apa yang orang tahulah. Basically benda tu jadi apa, ada dari dalam laptop, server and so on. Macam kalau kita tahu Intel ni dia lebih kepada macam komputer. Adakah 100% programming? No. Macam Intel ni memang fokus pada komputer, but also ada dekat vehicle pun ada, semua ada. Just memang semua ni macam Intel ni kita boleh tahu ada dua, macam Intel, AMD kan, dalam arena persaingan dia orang dalam laptop and so on lah. Tapi benda tu ada lagi macam lain jugalah. So Intel bukan sekadar hanya buat untuk laptop, yang ada berbagai lagi lah. Tugas saya kena buat like fault isolation lah, which means that we have to like buat, kita kena check dari A sampai Z, and kita kena beritahu dekat customer kita apa isu. Why? Benda tu quite critical, because kenapa? Sebab contoh kita check dekat, we know the issue came from this guy. Like dekat satu kilang ni bukan hanya satu departmentnya, ada pelbagai department, banyak department. Nak menjadikan satu package yang kecil tu, pelbagai department yang diperlukan. Betul. So tugas saya kena check dekat mana isu tu happen, benda problem, macam mana benda tu akan like rosakkan, like bagi short unit, something like that lah. So contohnya, saya beri contoh saya tersilap bagi arah kat dia orang. Saya kata this team yang problem. So dia orang akan keep repair machine. Dia orang akan repair machine yang tak rosak. So benda nak cari like a little tu. Yes. So benda tu akan keep bleeding tau. Dia takkan stop. So for me, untuk S and FA is a very like crucial part lah untuk Intel to stop dia bleeding lah. So kita tak mau benda tu happen, fail tanpa ada reason lah. So yang tu lah apa yang pekerjaan saya, like pekerjaan saya lah actually. It's a very interesting to join lah. Okay. Saya macam pelajar kejuruteraan. Macam ada tak macam laptop yang sesuai untuk kita ni pelajar kejuruteraan? Intel? Atau tak Intel kan? Adalah Intel, so ada tak laptop yang sesuai untuk pelajar kejuruteraan ni? Okay. Personally, untuk laptop, this depends on your own budget actually. Because contohan, for me lah, I will go more to gaming, but gaming is not, bukan gaming kita kena, it's a main game, it's a how high the performance. So like Intel, diorang akan fokus pada untuk gaming, diorang akan buat like
IC or chip yang lebih powerful. So saya rasa benda tu akan effect dekat long punya period time. So contoh kita beli like laptop 1,000 plus, lama-lama benda tu akan di downgrade. Dia akan makin drop. Terutama like sekarang kita dah ada macam a lot of apps more. Apps tu yang akan reduce kita punya like performance lah. So that's why for me saya guna laptop yang gaming lah. Tapi bukan for game lah. So like untuk editing and semua. So like sekarang pun dah ada benda-benda tu, AutoCAD editing and semua tu, dan benda tu perlukan something yang more powerful chipset lah. So yeah, you have, tapi it depends on your budget lah. Betul. Okay. Like macam studio macam takutlah mahal lah gaming lah macam tu. Yeah, tapi yang laptop biasa pun boleh guna juga. Betul. It depends on your budget. Kalau you betul-betul like just medium users, you should like just less than 2,000 should be okay lah. Semua depends budget. Kalau you betul-betul nak benda tu laju and semua, go for the more higher performance tapi sedikit mahal lah. Tapi kalau you rasa you sedikit benda tu mahal, you boleh buat benda like part time macam tu. Macam saya sendiri pun side job lah. Saya sendiri pun ada juga side job kat side job sendiri like fotografer. And ada je saya buat macam niaga, saya ada jual buat cookies and semua. So benda tu akan tampung untuk kita nak beli barang betul. yang ni lah, yang masih sikit lah macam tu lah. So you tak boleh fokus pada satu benda je then stay in the same comfort zone. Like kita, for me lah, ni I punya pemikiran lah. I tak boleh like buat benda tu je tiap hari, benda yang sama. Betul. So every day, every month, every year, I have to buat benda yang saya tak pernah buat. Saya tahu benda tu like benda talent. So like photographer, kita ada talent. For me tak semestinya we have to get like natural talent untuk menjadi photographer. For me natural is bagus lah, sebab benda tu bagi like bagi kita punya more advance lah. Sebab betul. Kita ada pemikiran yang lebih like, contohnya kita nak ambil angle macam mana. For me you have to work hard lah. You have to really work hard untuk capai the target. Benda-benda ni for me is quite penting jugalah. For me lah. Betul. Macam tu lah. Okay. Terima kasih. Baiklah, Encik Aisar, apakah nasihat utama bagi mereka yang masih belajar ni? As orang senior kan, senior technician. Okay. So like I say, for me, don't stay in comfort zone, because comfort zone ni bagi saya satu benda yang, satu batu atau satu dinding yang menghalang kita untuk pergi ke keluar daripada tempat yang lebih baik, lebih tinggi lah. So for me, kalau you stay dalam satu benda, you can explore things. So you have to do you have to think out of the box lah. Like macam orang kata lah, think out of the box. Like think out of the box, like apa yang saya belajar. So benda tu for me is quite penting. Macam dekat company saya sendiri pun kami panggil like OKR something. OKR, kita always kena ada improvement dalam setiap like each quarter we have to get an improvement lah, dalam apa-apa anything. Then kita boleh improve. Benda tu akan tingkatkan, of course tingkatkan kita punya KPI kita sendirilah. Kita punya performance kita macam mana. Sebab bagi saya dalam dunia industri bukan like flat punya benda. Betul. Dia like we have to get like curve punya, like rencana macam ni, always macam ni. So for us we have to challenge ourselves lah untuk dapatkan performa yang
baik lah. Lepas tu lepas tu kita tak boleh like hanya fokus pada contoh like exam. Kita hanya fokus kita nak dapatkan grade A, tapi after that just kita buang. Betul. Macam kita tak ada talent. kita tak macam tu je. Itu je. So benda ni, what's the point kalau kita belajar sungguh tapi kita tak like mengaplikasikan benda tu. So kita hanya belajar, masuk exam, dapat grade, settle, dah tak ada apa-apa dah. Then bagi saya tak ada function. Bagi saya gunakan apa yang kita belajar, apa yang kemahiran kita dapat di dunia luar, di dunia pekerjaan. Paling simple lah. Tukar kipas paling simple lah. Like do something wiring, apa yang kita belajar dulu kan. Like saya ingat semasa tu like kita ada wiring yang semua, dan kita ada like MCB and semua lah. So benda tu kita try aplikasi dekat dunia luar lah. Even though bukan dunia pekerjaan, tapi dunia kita sendirilah. Don't just tengok buku settle habis. So tak convenient lah kan. Satu lagi, don't waste your time lah. Setengah orang tengok movie and semua like. It's okay untuk tengok movie, tapi janganlah terlalu aplikasikan tengok something tu every day, every week. So benda tu akan kurangkan kita punya idealism untuk keep our momentum like go high lah. So Polymas ialah satu tempat institusi pendidikan yang for me dia sangat dia macam penting. Dia really penting untuk saya sebagai step up untuk pergi ke next punya career on semua lah. So you maybe you guys can go to Polymas. Polymas is my first place lah untuk saya melonjak kaki saya ke dunia pekerjaan. Dan memang ramai je yang ambil untuk like intake untuk pekerjaan dari Polymas. Ramai gila kawan saya yang dulu stay kat Polymas, dan semua almost not semua actually semua dah bekerja lah pelbagai industri. Ada yang even though ada yang perkapalan, ada kawan saya still dah bekerja di perkapalan, ada yang di industri silicon, dye and semua lah. So for me, Polymas is a great place untuk belajar, and I love Polymas. Yalah, Polymas. Sekarang ni Polymas dah premier ya. So saya dah 10 tahun 10 tahun saya dah keluar dari Polymas Tapi saya pun ada juga like saya ada follow Polymas punya like IG stuff like. So saya tengok macam-macam dia orang dah aplikasikan pelbagai kos baru yang saya tengok, this one baru punya kos. So sebab time saya pergi pun saya dalam kos elektronik. Sama saya elektronik juga. Macam saya first batch untuk elektronik. Dulu dia orang ada ET and EP, electrical technology dengan perhubungan, tak silap elektronik perhubungan tak silap. So saya first batch untuk electronic. So it's quite it's a best punya learn lah. You have to try our electronic lah. Yes, because dulu saya tak ada hala tuju sangat actually dulu. Dulu saya macam saya nak pergi mana, nak pergi mana, nak pergi kos ni ke, kos ni boleh dapat apa ke, like apa career saya after this. So when I study and I go through on each course, for me electronic for me is very convenient untuk kalau kita nak bekerja kat industri perkilangan and so on. Then mostly diorang akan fokus pada electronic, lepas tu mechanical. Obviously yang
engineering part dia orang akan ambil lah. Dia orang kaya. Betul. Dan IT pun quite crucial because sekarang banyak sangat benda nak guna IT. Setiap kilang mesti ada. Betul. So benda ni you can try ambil yang obviously Polymas is the best lah untuk kita learn. Banyak lecturer yang quite bagus untuk kita learn lah. So you can go to Polymas. Baiklah, terima kasih Encik Aisyah di atas perkongsian yang sangat bermanis sebentar tadi. Saya yakin bahawa dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada pelajar di Polymas sana atau pelajar yang ingin masuk ke dalam Polymas. Yes. Baiklah, itu sahaja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk follow podcast kami dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Selamat jumpa di episod seterusnya. Sembang-sembang